Pozdrav svima. Za one koji me ne poznaju, ja sam guslar Miloš Šegrt i bavim se guslanjem skoro 30 godina. U narednom periodu družit ću se sa vama i kroz projekat škole gusala pokušat ću da prenesem svoje znanje i tehniku učenja mog učitelja Branislava Baja Kujerčića. Ako nikada niste pokušali da guslate ili ste pokušali, ali vam ne ide najbolje, na dobrom ste mjestu. Zapratite moj YouTube kanal Guslart, novotvoreni Instagram profil i istoimenu Facebook stranicu kako biste pratili sve časove, savjete i novosti koje dolaze. Naučit ćete osnovne vještine guslanja. Krenut ćemo od pravilnog držanja gusala i gudala, položaja prstiju na struni i tehnika dobijanja čistih tonova. Pronađite stare džedove gusle, očeve ili one koje ste sami nabavili, kako god i kakve god da su, gusle u ruke i krećemo sa učenjem. Prije nego što počnemo sa radom, važno je da razjasnimo nekoliko ključnih stvari i damo odgovore na pitanja koja često postavljaju oni koji prvi put uzimaju gusle u ruke. Kako je zamišljen rad škole i kako su organizovani časovi? Škola će biti zasnovana na kratkim video časovima prilagođenim početnicima. Koristit ću ustaljene guslarske termine kao što je potez, jer često dobijam pitanje poput pokaži mi neki potez. Najveći dio guslarske tehnike temelji se na 3 osnovna poteza, čijom kombinacijom nastaje oko 90% kompletnog guslanja. Zato je važno da pažljivo pratite časove i redovno vježbate. Časovi će izlaziti na sedmičnom nivou, jednom sedmično po 1 čas, kako biste imali dovoljno vremena da pratite, razumijete i vježbate. Uvodni čas, osnovna objašnjenja i priprema za rad. 3 časa osnovnih poteza, temelj svake tehnike guslanja. 3 časa vježbi za prste, razvijanje spretnosti, preciznosti i slobode pokreta u ruci. 5 časova kombinacija, spajanje poteza i stvaranje pravih tonova. U početku sve može djelovati jednostavno i pomalo monotono, ali upravo to je temelj bez kojeg nema daljeg napretka.